E ngā ino o te one tū a paitahi tēnā koutou katoa. Ahakoa te parekura nui I oro tānei I te whenua o Hapani, kei te haere tonu atu te kapa whanapoikiri taina o Aotearoa ki reira mo tētahi whakataitai. Nā whai anō e pūea ake nei he mā nuka I ngā mātua o tētahi o ngā kaitākaro Māori o te kapa. Mō ngā toa ua pōpō nei, he haerenga e kore taia te huri tuara. You know, we're quite scared because it's like the earthquake and like the tsunami and stuff, so yeah. But we're far away from that, so yeah, we'll be alright. Kei te haere te kapa taina o Aotearoa ki Fukuoka, arā ki te mautere o Kyushu, ki te taha tonga o Hapani. He kotahi mano 500 kiromita mai te wāhi I kahatura kina e te rū me te taia niwhaniwha. If there was any shadow of a doubt, we wouldn't be going. So the safety of the boys is paramount, of course. And as far as we've been assured, and haven't been there myself in the past, there shouldn't be any issues. He oi ahakoa ngā kōrero ka haumaru te noho me te tākaro a ngā taitama nei, tērā tonu te āwangawanga a ngā mātua. Knowing that my son's going there and what's going on there. Well, we know that, you know, they'll be safe. They're in a safe area, and we're quite positive that they'll be okay. Nā runga I ngā pānga ki tō rātou whenua, kua puta ke te kapa o te haukainga I te whakataitai. That was supposed to be our only international game, so it's a bit of a bummer really, but we'll still have a couple of games, so that'll be good. He kai ārai a race mo tōna kapa, he wā anō ka mā harahara, engari ko te tākaro ke te aro nui. Play well and just build on what we've done in qualifiers, because in qualifiers we played really well. A little bit anxious, yeah. But, you know, these boys have trained really hard to get to where they are today, so we're proud of them. E ono ngā tākaro a te kapa ki Hapani, katahi ka haere ki te tākaro ki te whenua o Qatar. Irina Smith, Te Karere.